kubuni jagani assembly rongni haikino tipramo tharobo tabuk nogo achugoi tongdia 46 shurumao obhaino mangkli kasoi pheka 46 shurumani candidate Shamol Sarkar no tuyoi salbrungbrum nognog bud awaimung eba khaiba salbrungbrum rally kokcha panda omhaino mangkli kasoi tongo 46 shurumani candidate ngai batainai Shamol Sarkar no bahiki bud kebang bai ditirinani omhaiki no jasta nawai tongo tipramo khani joto luguro Kebangma bororo, bugrano sejata, kebangma netaro, bugrano hanya shalaika. Kebangma ariro, bugrano kebeka, kebangma bororo, bugrano sejata, kebangma netaro, bugrano hanya shalaika. Onja chubano kami shalaika bazar bazar shalaika tini tam ni bagai himbo to claim ne hambai media rangno jung tini inko door to door bo khaika tai chini tholbari wo pas wat o jaga bo jung isa Godan Sabha khaika Godan Sabha o jaga bo jung chini candidate ni bagoi jung belai ke lamjak sokka jung hamjak ke Shamol Sarkar no tai joto chini 46 shurmani ongoi chung janthom bisi chung tini rally khlaika belai ke borok bangkha chung hamjak sokka chung thapka chini candidate bo sokhaika Shamol Sarkar tai chung asa khlai chung no joyomkha boroni seminar himbo to khlai mane tini chung tholbari tu chini janthom bisi bazar kinorong di 46 surma norok kepalai engna hine abo busuk jora norok ne bukhawan sokmong chung khai to 100% chung asa khlaio chini tir pramotha joyong nai chung sob somoi no guarantee mano chung sob somoi bisas khlaio chini tir pramotha joyong nai chini Shamol Sarkar no chung joy khlai nai nin sinimong ani sinimong ke Lucy Deborma Breketa Halam dai district secretary Khoi district je tini orot janthum tholbare thung rung noklawo je panda khlajak mane abo tamno tei khlai khlajaka orot diplomata ni ngoi bubagani i bansuk mani yoro chung chini janthum i je hong no yoro chini tipra muthani already borok borok ni khunjuk chholako chini halam ni bosong ni no baki bosong kuroi i janthum je hall nogo i je school nogo i inkowa belai chung bubagrani bagoi phaika chung bubagrani thansani ko chung busakang chung supply khlani bagoi chung samung tangka chung aro chung jofani i thansano tubunani chung bubagrani bini wansukmani success khalinani busakang February maso 16 tarikh chung oroni bisingo i je janthum
এই যে পারাওয়া হাতিয়া जों आरो kabal जों kabal ku tubnani bagai जों आरो जों tini पदसभा kaisa जों khalaika ओमफ्राय पदसभा फैनायनि परे जों रेलि कायसा खालामो बेयावनो जों बबाग्राव बिनि এই যে थानसालि जों फाक्तिरै जोंनि हालाम बसंरक এই যে जोंनि हालामनि बारु जाति हालामनि बिसोर जत फानायनि बागै कबखा जों अबनो जों खुनुकनाय जोंनि फान बुसुक जों कायसा आन्चलिकनै जोंनि साग नांनाय जों आन्चलिकनि जोंनि त्रिपुरा मुथानि फान खुनुकनाय इ जों 2023 साबो फाइमोन फैखाव पान्दा फाइखा जों ani sini mungkai YTF Central ni khoroksa member ani mungkai parthanam ani YTF Surma 46 Surma block president YTF TWF vice president उनका ज्योतिला जे असुर माने जे बातायनाय ओ आसु थायो बासानाय कैंडिडेट दंले फायदे मानजा फुला सफाई दरब बाबा मानजा फैखायो जे बाहायनो नै जे ओ 46 सुरमा मनरक तिप्रा मथा कपलाय दे एंनो आबरकले बमतै अब निश्चित तो जों माने गोबां माने सिनि जों 46 सुरमा बुधना माने जों कपलाय के जों किसा खाना माने बीजेपी नि रग फाय और जॉइनिं फाय नाय नि खाना माने आबले बिसि जराते कबाय बीजेपी रक तिनि जॉइनिं फायनाय अबनो ताबुक जों सामु तामै दं